amarwariro agagombeshejwe mu gomboro ya Kakamba na Nyabushenyi kandi nubwo arabega biringa ry'ahandingo za health center ya kabiri gatirwa ahandingo ya health center ya gatatu bwa nyuma yo kwebe byombeke bisi nangweje be health center tukunga ntaya kugita harengo rwa health center seri abo kwa abantu bakuru n'abantu binji kandi contractor obakweta excel akozero mu murungi munongo bundar karebaga abo kwa tugizire buzima nawe nkabo ba contractor abandi namwe ngenda kusiba Ministry of Health then kaza Ministries zindi ezuru kugenda zikehoreza abantu bakatukorera ibindi bakweta shode work. Particularly on this site, the project has provided an OPD building, that is outpatient department, which is just there. Then we also have a general maternity ward building, which is there. So that building combines both the maternity wing and also the general ward wing. Ninyenda kusima omumisho ganyu nsima honorable byarugaba Alex Bakunda owatugurire litaka no mwanya ngo litaka rikari turemere mwete mu mugerero mu akakora ikintu cy'urundi munonga umwebembeze nibyo akora kunka bingi bona nango akora teko mushaho atwari kandi bitakatirwe mu kebitanda n'icyo kucebeza Ministry y'amagare hameze n'ibije ko yarabije aho nawo kandi icyo mu cy'umurungi ibintu byona bari importingire muri Kampala timu yitendisho ya biomedical engineers bari inspecting abantu barakutura mbichwe kebi kandi abaravene bakoze sirwa reri batugambire uzibe babiri nibarabamo abakazo kucira munonga babiri nibafane bazara kandi umwe nubakiza kubashya amarwariro turi tutina ambulance twine ngutombi konka hatiya ninde ibintu byona irwariro ministry eritukorire kucira munonga ngenda kusima gavumenti abo kumanya omuntu wahase twenda kusima munonga Gashaka Ruth ni wamanya